Sanibonani, yenibingelele yamanyanda intokazi. Bangabe uyaqala ukungijoyina kuleli page, ngicela bandla ungakhohlwa uku-like, ucomment bese uyasubscribe, angeke uzoyisola. Kuba nabonke abathi bangeseka, nganza kwethu ngihlala nje nginibonga njalo, kukhulu engenzele kona. Kanti-ke ngizobabaza umhlolo bakwethu ngubona kule video, ngicela nanini niyayibonela lapha esikrinini ukuthi ayikhona udadewethu lona ngeke azi bakuthi akufuni ngithule le video ngenza nje ngiyibuza umbuzo eminingi ukuthi kanti kahle ngampela kwenzakalani ey'toro zokudla. Uma ngabe manje sesizo fakelwa ukudla pheko okunye ukudla bekade kukhona lama-box lawa athintithwayo lana, kuyacaca ukuthi udadewethu lona ubathintithela ukuthi usazophinda aqhubeke ngoba uyabona ukuthi atakiwe ngala amanye esayidini kakhulu, shuthi engabe masha lawo noma angi-understand bakwethu kuyadida ukuthi usebenzisa kanjani into efaka ukudla uphinde uzoyisebenzisa komunye nawe uthengaphi uphinde ufake okunye ukudla kukona. Bakwethu ayiyenzi umqondo lento, kunaloko nje ihlazimulisa igazi ukungcola kodwa lokho abakwenzayo ngaza ukuthi sikasho nje kugcwala umlomo ukuthi umngcola lokho abakwenzayo, amakhastoma abawacabangeli. Mina ngithi ake siyixoxe le ndaba ku-comment section ngikuzwe kwakho ukuphawula ukuthi wena uthini. Ayingeke nganza kwethu akuvumi ngithule.